Khotkati gatam bastia lang Durga Mondir hemi kim karang bonji aphan Assam lapan Nagaland a governor Jagdish Mukhi ari dengpen long ige sompon. Kakrajan along ihum atrak along pen kuntel pia ganja raikom sai khie tumpen kene abdun long. Mahamaya hansi arong lukhimon aduan ari soi janga tumpen rong ke pangthira sai kedengpon. Bitung rengthama konsensi along APHLC atumpen kang dangamai kang nipon. Prene pai thongkep ani da por pai kebra achti mapor malom lakhain ko rehini borjan konsensi ke parlopon khatkati gadam basti along Durga Mandir Trust chairman lapen managing committee atumpen chapatir pe ponsi akimi Durga Mandir hempi kingrang ponsi aphan Assam lapen Nagaland governor Jagdish Mukhi ari dengpen long eke sompon. Labang sulong ige sompon amay along aluhia manpent Assam lapen Nagaland governor Jagdish Mukhi lapen governor Achor Sangpi Prem Mukhi Nagaland commissioner secretary T Momi Yanikhang SDPO OC Khatkati Assam Legislative Assembly deputy speaker Dr Numrul Mumin principal secretary Mukul Soikia Karbi Longri deputy commissioner Mudhumita Bhagwati EM Surjorongphar MEC Mudhuria Dekal Phukont Bogojan SDO ACS Anup Kumar Brahma Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Soikia Rong Asar Atumpen Chenglok Ongdung Arada Tumta Chetongdun. भाग्य का सुनहरा अवसर है। यह अवसर हम लोग फिर दोबारा इस जीवन में शायद ना देख पाए, इसके लिए मैं सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग एकजुट होकर के मिल करके इस मंदिर Durga Mandir ahem kimi ke kim kerang ponji aphan Assam lapen Nagaland governor Jagdish Mukhi aningkang sam pen ajok tangka lak phosami kera pajor tekang. News report presenterang sangti hidi Karbi Longri Abirta. Raikom saki atumpen joy pen birta longdun si prene pai thongkep ani border police station parlopon angkang kakrajan along hemkong long kedam kebangka chela along kiri ke krugo sai kedengpon. Raikom saki atumpen hemkong long ka chela along kiri ke krugo sai kedengdun boma porhut ada por pai chokapor malompen ihum atrak registration number HR38X 8093 atrak along ka krugo sai dingdun si ganja kuntel prian kelongpon. Labang so truck te war abang pu Sevak Singh Arta thongkebra truck janak Puri Basti Haryana asorposi pangthekpon. Raikom sai khi thumpen ganja truck lapen kachingnang chek abang pu pan samit parideng ponsi arona tengpen siding pon bomlo. News report presenterang sangti di Karbi Longri Abirta. Mithang alongri havar lapent mithang erong along spang thir lapen spaklar pon akenang sot lapen lapuson spang thir pon plongte kisukin epen sami masap ki jok pondu pumatha ponsi prene pai thongkep arni mahamaya hanse arong lukhimon dowan ariso ejang amai pu agust tisu lapen konchun bang loki kirla teron atumpen japon linsi rong ke bang thirasai ke klempon. APHLC Ratchari atumpen preexam havar along 6 schedule awareness lapen kang dang mai kang ni chimin mepin ason thak si kedamtang preni pa inkore nerkep arni ni jangkar benglong bitung rengthama consensi bomu atar along APHLC atumpen kang dang amai inipon laso kang dang amai along APHLC Ratchari aphans ningka che theke duk ajok bang pharo isira thongkepra pho atum methang Ratchari arong chodun si APHLC long puthot pokdun thu laso kang dang amai along APHLC dunamai pu Rajesh Tisu konchun bang sikari rongphar lamjai sarpu angtong tikathar wothalang su LA APHLC mai pu Bikram Hanse konchun bang Dhanesor rongphar legal cell konchun bang Samson Teron APHLC women wing amai phi sangpi Rida Kramsapi lapen APHLC long klembang phubang phi pen chenglok APHLC phan APHLC Ratchari phan ninga chithi aradatum chitut lapen APHLC long klembang phubang phi pen chenglok APHLC Ratchari phan ningas thei ara tum chitongdun.
นางลีกูเปียนิงก็จะเทซีปีนี้ละบางโซดักการบิดงสุเปียลองนางลี APSLC น่าจะปอกดนหรอ akan apa sat pila ni bangke apa yang ni ke orang ke la tha long ye phan long pa phan ke kle ka kian lu kian ni ma kai rong la me le bangke ladang nang litu malong dak ini tuliram long ha rong lo kadi nang litu phan ku pilo nang ke lang pon pang we kra son do manang litu phan ini tuh tangkap kuasa, ini tuh awe, oposisi ke finance dan kemudian membantu di sana, apa namanya? Ini tuh ekonomi filsafat, ini tuh bagian nanti, ini tuh itu. Kau ni nak jual lah, ladak. Akhirnya tuliram rohang kopi pia development senang litu manang ewan pilo. General Secretary Sopan, ini nang lipi ni APSLC nang join din lo mo penap tu yo se ako BJP tum nang lipan nang hang pon thup lo de nang litu nalang ma ni ako ni tum kar julong lada ke anur kapre ka tum long si kapre ka parti dun lo de kether ke hab do kok tipu la si mo nang lipan kether ke hab do kok lo de nang liku pise je thak don po mane lu me du tipu bang me lo jalan untuk tak dulu dah tu. Ini tentang Karbi Longri Abirta bitung konstituensi long, macam pun prinsip pimen APSLC long, nanti tu dengan harus siraton ingkorapok. Karena tu ledak ini APSLC long nanti pun tentang long. Lima arama hirzumi lapen. Rada hirzumi do tanglong lapen kacini aja kong do tanglong. Atima, ati hai sar jai kathar sar, ithan pon, kachini ke chakong, sixth schedule to the Constitution of India, mati, tribal area ke, Berapram Ingkoy, the Constitution, labang su arona tengpensi, tribal area, watung ansi, inglong asutung si wot joglong nanji, lapen thur da thurlong ji, lapen at first tami, atong kami awar size tami, inglong asutung ansi, tulong chonay, lapen long chonay ipu, alam na bangke, raja tum kachini aja kong, bitung constituency atum, do tanglo, laso posi, biniar ni ladak, mass joining, mate, ladak, APSLC awareness program, amunok ladak tolo, lasi asuri si ladak, bini chetong lo.